pini karbi Anglong Tv9 News kilang aradono phansme kardom pipaju panig. Pini berta thandang nelimen mirdan phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arju panikha. One Falcon Cup football competition Keroni High School Batu Klamalong Kichengpon. Keroni Falcon Club Atumpen Chipatir Pipon Pen Pini Kicheng Siang Deng One Falcon Cup football competition along. Kachupapon Alohi Laki Irrigation Board Chairman Don Singh Dera Lapen Langli Hinpensi Ingpu Ponlo. Labang Soapit Keroni Sport Association Secretary Avinas Bay Karbila Meramai Dunmai Pu Ramsing Phangjo Atum Chetong Dunpen Mesen Pen Patu Pachun Pon. Labang Solong Kachapatepon Greater Guwahati Karbi Student Association GGKSA Lapen Falcon FA Keroni Atumsi Chedan Ponlo. First hapalong anke lapu pen lapu kethek kaching barchit ajok goal chipi pon un edeto. Puthot second half apora hochi GGKSA ahin pen goal hini piponlo. Lapen Falcon FA 0 goal pen rempon deto. Lapen labang solong man of the match kum alok song phansi pajirpon. Lapen labang solong Falcon Club Maipu kaning jepon alam the arjupon iksinen. News Tech Report Karbi Anglong Tv9 News. Ini lah Falcon achievement. Ini pun lah first Falcon Cup lo. Ini lah dak Pajit Patel lagi GGKSA lah kan Falcon Academy yang lo. Betul. Kecil. Total team 16 do. Masuk endo Hagai district endo lah. Kampung Guwahati pun sih bang. Lah man of the match di. Finally, best goalkeeper, high school scorer, final schedule ke 25 July officially schedule final bang. Ini angkilan apa nali lah bang. Next ladel lah field khali available है. Like से west का साथ उसे चिराई पर उसे field है. Last non summer vacation Falcon तो masih अभी पॉइंट है. Last उसे lah Falcon FC में से match भी तो. First, give back 40,000, when runner up to 25,000. This goalkeeper do high scorer do, when daily man of the match, do trophy people. Pirthe tane do jong jong, long le mavia kahon, ko pai si kavelo bon, se kik si chevenang ro. Pirthe tane do jong jong, long le mavia kahon, ko pai si kavelo bon, se kik si chevenang. Lunjir Scene Production present na hinpen kabonda pon upay ponam kanarjan mohor kinepon patang pamesi puthot rada chatay longan paklang pon po. Lason si jengkha lakhasir kep amreng constituency ka parlo jirikindeng rong milia rong amekar Lunjir Scene Production na hinpen koson sepon upay ponam kanarjan mohor kinepon patang pamesi rada chatay longan paklang pon po. Labang so video pan kachiparjan pon abang pu non oveki mi pen prokasenteron lapen om pu timong pi jinong phangcho sarklim teron bolon kro alang litum si chiparjan pon lo lapen labang so video pan director and editing abang pu Carmel Tiso lapen labang so video pan mohor kinep pon abang pu SK Kramsa lapen labang so alam kanarjan music pen kilun pon abang pu Nongnam che thangklong lun sepo Suresh Phangcho lape labang so lunjir phan music ki pidu na bangphu Probin rongphar alang like Chingroom Studio pen lape labang so lunjir phan ate ot lapen kitok bangphu Suresh Phangcho lasi labang so lam kanarjan ilitum Prabjin pen Lunjir Scene Production YouTube channel long thekpon long non nang ki lejin ni phain ko raisi Homkuruar ni Adam for final cap upper ilitum thekpon long ipo. Jirikindeng pen Carmel Tiso report Karbi Anglong Tv9 News. Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi.